Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базарынын катталуучулары. Биз бүгүн 5 декабрь 2020 жыл жаңы оокат мал базарына кирген сатууга чыккан саан уйлардын бааларын билип берели. Бул биринчи чыгарылыш болсун. Өткөн базарларга салыштырып туруңуздар. Өткөн базарга салыштырма баалары төмөндөдү же дагы деле ошол жогору бойдон турабы? Ошону билиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр саан уйлардан баштасак. Ал ушул жерде турган менимче 11 жумалык музоосу менен мына ушул саан уйдун баасын билели, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр ээсинен баасын сурайлы. Бул алдыбызда турган саан уйдун баасы 100 миң деди ээси. Базар баа бериптир, 80 миң баа бериптир. Ээсинен сүтүн дагы сурадык, кандай сүт берет деп. 7-8 литр сүтү бар дейт. Бул бир жумалык музоосу менен менимче музоосу ургач экен. Мынеке 80 миң баа бериптир, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кайрадан улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул биринчи туңгуч музоосу менен, бул дагы менимче бир 2-3 күндүк окшойт. Азыр бунун дагы баасын билели, урматтуу көрүүчүлөр. Bunun muzoosu erkek okşaydı ha? Urgaç eкен, ha? Kança eken baası? 70 ming. Sütü kanday eken? 5 litre sütü var dedi esi. 70 ming. Aka bazar bağı verdi mi? 60 vermediniz mi? 60 verip tur, urmаттуу көрүүчүлөр, мынакей. Өткөн базарларга салыштырып көрүңүздөр. Өткөн базар бул ушундай саан уйларды 90 миң, 80 миң деп аткан. Бүгүн бир кыйла жөндө болуп калыптыр. 70 миң сурап жаткан болсо, 60 миңге бербеген болсо, значит бир 65 дери багылса берет. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Уй дагы өтө чакан уй. Музоосу ургачы мынакей. Bunun жанында турган боз уйдун да баасын билип кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Bunun баасы канча экен? 75 миң. Баа болдубу? Баа. 65ке жетпейди. 65ке жetse берет экен. Жакшы, боз уй. Мына ушулдагы боз уй экен. Менимче канчаны тууганын азыр сурайбыз. Ака, мал боз окшойт, а? Канчанчы? 4-чү баласы. Канча экен баасы? Мына ошо алдыбызда турган уйдун баасын боз экен, 4-чү баласы дейт. 75 миң дейт ээси. 67 миңге баа келди, бирок бербедим дейт. Дагы салыштырып, өткөн базарга салыштырып көрүңүздөр. Биз бүгүн эми көбүнчө ушундай жаңы туңгуч, жаңы туулган музоолуу саан уйлар тартууга аракет кылайлы. Ошол менимче өтө кызык болсо керек. Бул жерде дагы уйду өтө текшерип атат. Боозбу же кысырбы дешип. Канча экен баасы? 90 миң кем бар, а? Боз бекен, кысыр бекен? Боз. Бул жерде дагы өзгөчө бир токол уй турат. Бул дагы менимче Россиядан келсе керек. Уй каяктан келди экен? Россиядан келди, а? Боз бекен, кысыр бекен? Канчанчы туңгуч экен? Экинчи, а? Жакшы. Канча экен баасы? Баасы канча экен? 130 миң. Баа болдубу? 130 миң дейт. Баа болду экен. Ичиндеги баласы экинчиси дейт. Эсин айтымына караганда 93 миң. 93 миң болду. Боз окшойт, а? Боз. Эркек экен музоосу баласы? Эркек экен. 93 миң алды. Урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей. Еще боз да экен, ичинде дагы баласы бар дейт. Мына ушул саан уйдун да баасын билели. Сүтү кандай берет экен? 5 литр сүтү бар дейт. Боз да окшойт, а? Канча дедиңиз баасын? Ургач экен музоосу. Баасын канча дедиңиз? Баасын 70 кем бар. 70 миң кем бар дейт. Ana bu. Bu bola. Канчага бербей атасыз? 55 миңге. Жакшы. Мына ушул жерде дагы
Boz uydu bağıl atkan jerinden geldik üstünden. Kança dediniz ama? Ben 75 dedim. 75 min deptir aksakal. Kançaga suradınız? 51 soru. 51 min ha? Жақсы. Boz eкен. Kançanчы туңуш болот эгер тууган болсо? 3-чү, ha? Жақсы. Bunu muzavsı erkekken urgaç eкен? Urgaç eкен, ha? 85'ke sattınız mı? Aldınız mı? Aldınız mı? Boz okşaydı, ha? Boz. Boz eкен. 85 minge. Sütü tartılıp kesse gerek, ha? Var mı? Yok. Sütü yok. 85 min alıp tur. Görüңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, буга дери ушул базарга дери ушундай уйлар 90'дын жогору болуп аткан. 2-3 базар мурун. Ушул жерде да базар кызуу жүрүп жатат менимче. Азыр кайсы уйду багылып атат, ошону билели. 48 миңге бир кара кунажынды сурады, бирок жакшы көрүнбөй жатат. Бул аке азыр мен да кош тарт деди. Азыр bunu muzos menен koş tartıp koydu. Arzan mal, arzan. Arza mal deydi, ha. Kança ekan bahası bunun? 65 bin. 65 min. Kançançı tunguç? 3. 3-cü tunguç. 55 bin kılışıyaptı. 55 min bağıldı o. 55 kılyaptı. Buna şu bala baksa gerek, ha? Ha şu oğlum, ha şu. Ha. İçine koysa veririz. Ha, жақсы. Жақсы. 55 minge az-maz koşsa verir etken muzos urgaç ekan? Urgaç ekan, ha? Жақсы, базарыңызды берсин, жақсы сатып алың. Бир чаканыраак үй алып коеюн баласы менен дегендер болсо, мына ушул уйдун дагы баасын билели. Көздөп жаткан болсо да, мисалы ушундай уйду алып акча иштелип кетпесин, кичине багып турайын дегендер үчүн ушундай уйлар дагы базарга чыгып сатылып жатат. Канча экен баасы? 70 миң кен бар. Биринчи баласы окшойт, ha? Bağ oldu mu? Kança bağ oldu? Kança bağ verdiniz? 51 min. Жақсы. Hazır mына ушул жерде дагы өтө бир сындуу ала ой турат. Менимче бул пародасы башкача окшойт. Азыр бунда баасын билели. 110 min dedi. Мына ушу бир аз сүрдөп турат. 110 min. Ya bağ oldu mu? Bağ oldu eken. Buna şu menimçe ene bala hoca özleve. Ene bala eken. Boz da okşayt, ha? Yok, kısır ekan. Ha, kısır. Hazır muzos bilen gösterip bereyim. 85 min bağ aldınız mı? 80 min bağ aldık. Bunun muzosu balası neke erkek torpağa hurmatlı görüşler. 80 min bağ veriptir. Adamların aşıntıp boz kısırı bayqap, bilip andan keyin bağ verişetken. Bu menimçe. Aka kança dep tur basın? Kança dediniz? 110 min. Bağ oldu mu? Bağ oldu mu aka? Kança oldu? 82 min bağ oluptur. Bunun torpağı urgaç ekan. Mына ушул жерде базарчылардагы бир уйду менимче багылып алышты, сатып. Менимче мына ушул уй окшойт. Адамдар айланычтап калды. Мына ушул ургачы торпогу менен 86 миңге алдыңызбы? 86. 86 миң. Düğün boşalt vereyim mi? Жақсы. Ағамчыны алып кетайын. Мындай өткөн базарга салыштырмалуу. Ака боз беле кысыр беле? Гүман, енді тоққа шыққан боғаз болыш керек. Aha, gümen. 86 min. Mına şul bu üçön bir bağ ettiniz mi? Amına ne balaça? Yine malı 70 bin. 70 min. Ne bala 70 min. Bunların özüçü? Bunlardan 50 bin kâm. 50 min kem var deydi. Boğaz. Boğaz. Yine atayım bu. Жақсы. Qancha bağ verdi ekan? Qancha bağ verdi? 61,5. Alıp dursak. Özü iyi salıp mı? Muzosu urgaç ekan erkek ekan? Muzosu. Şundan. Balası erkek ekan urgaç ekan? Erkek ekan, ha?
90 ming baho oldu hurmatly ko'ruvchilar. Bu mana shu ene bala uy. Menimcha bunun balasi urg'achi. Doksan ming. Bor baraka, bersak tavakka. Bor baraka. Araga. 90.500 ga. 90.500 ga ketdi bunga. Shu boz deydi. Bunlar ko'pchilik bo'lganlikdan yaxshi tartib aytadi. Uy yaxshi uy, sindi. Bunun balasi mana urg'achi. 90.500 ga ketdi. Tak, bu qancha boy verdingiz? 100 ming verdingiz ha? Bunun muzosi erkek ekan, ha balasi ha? Erkek ekan. O'zi qancha dedi? Esi. 100 ming nar aytib turganda 120 ming deb tur ha? Hozir esinden surayli. Bunun bo'la turgan bahasin 110 ming deb tur esi. 100 mingga boqildi. Biroq berib tur, hurmatli ko'ruvchilar. Janağı 90.500 ga ketgan uy. Görüp qo'yingizlar neka. Yana bala. Esini aytib naraganda bu tuayın deb qoldi dedi neka. Жақсы. Mana shu yerdagi bozor o'ta qiziq o'tadi. Qaysi uyni bag'iltadi, hozir uyni ko'ramiz birinchi. Ondan keyin bahosin bilaylik. Qancha bag'ilib tur aka? 70 ming balasi. 70 ming ha, yeni bala. Menimcha ikinchi tunguch o'xshaydi ha? Ikinchi tunguch ekan ha? Sütni qanday beradilar aka? Sütni qanday beradilar? 2 litr, 3 litr. Hozir 2 litr 3 litr beradi. Bunaka hurmatli ko'ruvchilar. Mana shu uydagi bo'z uy ekan. Kechiraq deb. Qancha ekan bahsi? 50 ming kemi bor deb mana qarangizlar, shunday uylar 50 ming kemi bor dedi. Bog' oldi-ku? 46 ming bog' berib turadi. Nega? Bu bozordan tushgandagi hurmatli ko'ruvchilar. Bir qila jo'ndi. Biz ham mana shu bilan jiyintiqdaydi, son uylarning bog'larini bari mumkin bo'lishincha bilib chiqdik. Mana shu to'siqdan nari ko'pincha shu son uylar bo'ladi, hurmatli ko'ruvchilar. Ondan keyin biz shu yoqqa chiqib bora жатып, qonajindarini jana shunday ele, yosh torpoqlarning bog'larini bilamiz. Biz birinchi chiqarishda jiyintiqdaydi, hurmatli ko'ruvchilar. Birinchi chiqarishda sizlar son uylarning bog'larini bildingizlar. Jana shunday ele bo'z uylarning bog'larini bildingizlar. Ikkinchi chiqarishda biz qonajin yosh erkek urg'achi torpoqlarning bog'larini bilib beraylik. Bugün 5 dekabr 2020 yılı oldu hurmatli ko'ruvchilar. Biz Жаңылоқат mol bozorida olduk.